Mwongere mbasuhuze buri mwese mwamaze gukanda subscribe kuri YouTube channel James Sport Fans. Harabura iminsi mikeya kugira ngo twongere tugaruke mu buryohe bwa football, twongere turyoherwe n'amakipe yacu, akomeza tuyobore aheza, akomeza duhe ibyishimo cyangwa se akomeza tubabaze bitewe n'uko twahisemo, bitewe n'intego amakipe yose aba afite ari imwe, ariko bikarangira imikino 30 n'ingahe yose n'umunani amakipe ahinduye intego. Uvuga ngo ubundi imikino itangira buri kipe yose ishaka kuzatwara igikombe, ariko birangira amakipe amwe ashaka kuba muri Big Four kugira ngo azabashe kuba yabona uburyo yakina UEFA Champions League. Aho ni mu makipe y'i Burayi. Urugero wenda dufashe La Liga, Bundesliga, Serie A, English Premier League n'ahandi. Hanyuma nyuma y'amakipe ari muri ashaka kuguma muri Big Four gutwara igikombe byaranze, yamaze kubona ko byanze, ashaka kuba yajya gukina byibuze Champions League. Nyuma ya Champions League, nyuma y'amakipe 5 ari imbere, ni ukuvuga ngo guhera kuri ya makipe 5 azakina Europa League. Abati byibuze reka niba tutabonye Big Four, tukaba tudatwaye igikombe, reka birangire dukinye UEFA Europa League. Nyuma ya Europa League biraba byanze, amakipe ari inyuma yaho aravuga ati biranze ibingibi ntacyo, reka tujye gukina UEFA Conference League. Nuko nguko amakipe yose arangira, buri kipe yose yari ifite intego yo gutwara igikombe barahinduye intego zabo kubera ko ibintu byabangiye. So ku itariki 15 rero nibwo umukino wa mbere uzatangira ufungura English Premier League, ku itariki 15 saa 3 z'ijoro, ikipe ya Liverpool yakira ikipe ya Bournemouth. Bukeye bwaho ku itariki 16, ku itariki 16 hazaba hari ikipe ya Aston Villa yakira Newcastle United. Hanyuma ku itariki 17 nanone ku itariki 16 nanone Aston Villa nayo maze kubivuga, izaba yakiye ikipe ya Newcastle United. Ikipe ya Brighton izaba yakiye ikipe ya Fulham kuri iyo tariki ya 16. Ikipe ya Aston Villa na Newcastle izaba ku isaa 7 z'amanywa n'iminota 30, izaba ari kuwa gatandatu. Naho ikipe ya Brighton na Fulham izaba ari kuwa gatandatu nabwo, ariko yo izaba ku isaa 10 zuzuye. Ikipe ya Sunderland yazamutse mu cyiciro cya mbere ivuye mu cyiciro cya kabiri, kuri iyo tariki ya 16 azakina ku isaa 10, izakinira ku itariki imwe, ndetse ku itariki imwe yego, ku isaha imwe na Fulham ndetse na Brighton ku isaha y'isaa 10. Hanyuma Tottenham izaba yakiye ikipe ya Burnley. Bibutse ko Tottenham ari champion wa Europa League, izakina na Champions League, nayo izakina ku isaa 10. Wolves na Man City. Wolves yari hanganye guma mu cyiciro cya mbere, izaba yakinye n'ikipe ya Man City. Man City nayo yagumye muri Big Four bitakekwaga. Ikipe ya Chelsea ku itariki 17 izaba ku isaha y'isaa 9, izaba yakira ikipe ya Crystal Palace. Mbega Crystal Palace izarya igiye guhura na champion w'isi, ntabwo bizaba byoroshye.
Nottingham Forest na Brentford ku itariki ya 17 ku isaa 9. Man United na Arsenal ku itariki 17. Match izabiri kare saa 11 n'igice, izabiri kare pe. Hanyuma ikipe ya Leeds United, Leeds nayo yazamutse mu cyiciro cya mbere ivuye mu cyiciro cya kabiri ku itariki 18. izaba yakinya na Everton, nayo izarya umuba ku isaha y'isaa 3 z'ijoro. Ngiyo imikino ihari ejo bundi, harabura iminsi 10 tugahita dutangira. Ejo tuzareba Serie A ya Bundesliga ndetse na La Liga ejo inshallah.